ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуди реклама ки бошад, маромад сурат маълумот шад дар WhatsApp имо моро кунем, дар видео оянда фурӯшда эълонда мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, территорияи Ваҳдат, Ҳисор ва территорияи шаҳри Кӯлоб, Бухтар ва Рудаки дигар тарафҳам ҳастад. ва квартираи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе бо нархҳои арзон ва аз шаҳри Хурғанам аниқ ҳастад. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор ҳастанд, мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 175 сомонӣ. мо бошад навора сар мегӯем, то охираш тамошо кунем. маромад рафтем. якм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии имрӯза аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, яъне ки дар ноҳияи Вахшаш, территорияи деҳаи Шаршар. ҷои хуб дар мега соҳибшон. ҳамагӣ 21 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 14 хона кардагия дӯстони азиз ки як халидор ошхона бания, кухни банияш дар дурумша мега соҳибшон. хайр ремонтчам хубай барои зиндагитон мешавад. галавни об свет астай, дарахтони мевадиҳанда ҳамаи намуд дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100%, гирдаш маҳкам, берунда бой хали хонача кардагӣ астай. боз чакдон, дегдон хона ҳамин хел чизам отделни дорад. срочно мегӯяд мефурӯшад мега бо нархи 240 000 сомонӣ, бо кадоме ки мехарад наличи арзонтарам метиҳам. ё ки ягон квартира кати аз территорияи Душанбе, яъне ки аз территорияи ҳамин шаҳри Бухтар узи зиёд алиш мешавад. аз территорияи шаҳри Бухтар ба якхонагай, духонагай, сехонагай, яъне ки пешкаш кунед. тоқа ба квартира дар шаҳри Бухтар буда. агар ягон вариантҳои хуб дошта бошем, бо агар шумо хай вариантҳои худтона пешниҳод кунед. хона монтаж, катур ҳамаш кадаги аст, хонаи навсохта аст, боз ошхона бания дорад ва дегдонхона ёш отделни. тамоми намуди дарахтони мевадиҳанда, яъне шунондагия. якум рақамошон аст Мегафон Тоҷикистон кор мекунад, дуюм рақамошон номери Россия аст ки инамшон кор мекунад ва дар ин рақамошонам имо, WhatsApp ҳама чӣ пайваст доранд. ягон маълумотош агар нафаҳмида бошед, занг занед, шумо да фаҳмонда метиҳад ва кадоме ки сумкати наличи мегирад бо арзонтарам мешавад. бениҳоят замини кушод барои якчанд оила хеле мувофиқ ва муносиб аст. маромад сурат хонаи арзон айда сати дигар маълумотша гиред. дуюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар наздикии Шонбарӣ гуфтагӣ аст соҳибшуд, яъне ки пеши санатория. кадоме ки намедонад, ҷои дамгирӣ, ҷои яъне истироҳат. территорияи шаҳри Ҳисор дохил мешавад, наздикии Шонбарӣ санатория. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 7 хона кардагии тайёрае ки об свет ҳаст, дарахтони мевадиҳанда дорад, ҳоҷатхона, ошхона бания астай, гирди хона маҳкам. обшим хона ҳамаи шароитош муайян аст ки медори фақат зиндагӣ мекунӣ. 7 хона дорад. як 5 дар хонаи хали хонаҳои калон бо як 3 дар дига хонаҳои хали бараки зимистона кадаги аст ки хонаҳо дар оншон хай ремонтҳои баъзеаш ремонтҳои хуб, баъзеаш ремонтҳои средня барои зиндагитон 100% мешавад. чанд намуд, чанд хел дарахтони мевадиҳанда дорад. баъд ҷошам мегӯяд бениҳоят ҷои хуба мегӯяд соҳибшон омада бинен. дастрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 370 000 сомонӣ, бо арзонтарам карда метиҳа мега соҳибаш. ин ҳамин рақамҳо аст номери Россия пазитани кор мекунад ва дар ин рақамҳошонам WhatsApp имо пайваст дорад. агар дар рақамҳошон занг занед, дар WhatsApp имошон нависен, ба шумо ҷавоб метиҳам ва бо ягон маълумотҳои иловагиша хоҳем мисол ба шумо фаҳмонда метиҳанд. одамоне ки наличи мегирад бо 370 ягон сум арзонтара мешавад. шаҳри Ҳисор, Шонбарӣ санатория. маромад дигар маълумотҳои бештар ва аниқ тариқи телефон аз соҳибашон. дӯстони азиз, агар шумо ҳамчунин рекламаҳои хонаҳо, заминҳо, мошинҳо, ягон квартира, ягон техника, ягон фирма, ягон маҳсулот чӣ намуди реклама ки дошта бошед, дар WhatsApp имои моро кунед, мо дар видео оянда дида рекламада мегузорем. то охираш тамошо кунед. сеюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, квартираи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе пойтахт. квартира дар Душанбе дар Зарафшон қарор дорад. духонага квартира дар 14 ошона 52 квадрати метр бо обсвети доимӣ таъмин аст, халидори дароз, ҳоҷатхона, ошхона бания, термис ва хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагии таъмина тайёра. медори фақат зиндагӣ мекунӣ. хай
дар наздики дом мегӯяд ҳамаи чизҳои наздикӣ, ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳастай. Дастфирошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ. Бо кадоме ки мегирад камтара дига муомила мекунем. Лифт, духонага, 14 мошина, 52 квадрати метр, ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайё ай. Ака дар дуруни квартира чира қатъи метия намета, инаш ягон чӣ гуфтагӣ нест, яъне ки одами коргара мегӯяд фақат илтимос ки одамони харидор мегӯяд, яъне занг занад, барое ки ради интерес мегӯяд, мисол нороҳат накунад, соҳибшон ҳам хел хоҳиш карда. Дӯстони азиз, мо ба шумо расондем. خب این همین رقم‌هاشون هست. مگافون پایسیان کار میکنن. مرامت دوستان عزیز کدام تو خریدار باشه دیگه معلومات از صاحبشون گیرین. تراتور از ظرفشون دو خانگاه 14 ماشین 52 کوادرات با همه شرایط زندگی. بیشتر معلومات از آدمانی خریدار. دوستان عزیز اگر چی نمودی که هم خیلی شما رقم داشته باشین روی اکران فروش دام میگذاریم و کدام نمودی که خانه زمینی که میخرین در کامنتر نویسین. ما یافتیم یک کمشتا شما را پیشکش میکنیم. چهارم خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است دوستان. قرار دارد در شهر کلوب در رایون عمری خیام گفتگی است صاحبشون. شهر کلوب نمیدونم جماعت دههای عمری خیام نویسیدن صاحبشون. همگی 3 سوتیق زمین محصول دارد که 5 در خانه کردگی تیاره که خانه دو آشونه گیردش محکم با همه شرایط زندگی. خانه دو آشونه 5 در خانه دارد، 2 تا کلیدار میگن صاحبشون. دستروش نمیگه پول در کلا میگه میفروشه با نرخ ارزان 180,000 سومانی میگه با ارزان میشود. خیلی نمیدونم به کدوم خاطر 180 تا با همیرم ارزان میکنه. خونه که تیار میداره زندگی میکنی در تریزه های نو چسبوندگی است میگه صاحبشون. خونه درونشان آماده است. دوستان عزیز اگه معلوماتش اگر که نفهمیده باشین اگه معلوماتو الهی خوین میشه فهمیده رقمشون در زنگ زنین با شما فهمونده میتین. ما هم در خدمت شما چی نمودی که خونه که میخرین فقط در تگ ویدیو نویسید ما جدا کرده پیشکش رو میکنیم. التماس در واتساپ ایمو ننویسید که ما در این خیلی خانه در کار گفته التماس ننویسید فقط در تگ ویدیو. اگر کدامی که رکلام داشته باشد فقط بدونید که در واتساپ ایمو مراجعه کنید تا آخرش تماشا کنید. با خانه های ارزان هم هسته. پنجم کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان. کوارتیر فروشی از شهر بختر قرغون تپه در محله دوستی گفتگی است. محله دوستی خلقو یعنی که سنتری شهر بختر. خب دو خانگاه کوارتیر هسته که در 4 آشونه قرار دارد. 41 کوادراتی متر با سوی دائمی تامین است. حاجت خانه، آشخانه و بانیا دارد. دوستان عزیز ریموت خانه خوب برای زندگیتون 100% می شود. محله دوستی خلقو یعنی شهر بختر. دستخوش نمیگد فروخته می شود با نرخ 240,000 سومانی باز ارزانتر میکنند. اگر که با شما همین کوارتیر که لازم کی باشد نه رقمشون است تیسل کار میکند میتونید زنگ زدن مراجعه کرده بیشتر معلوماتای پورش گیرین. در کامنتر بسیار خواهش کردن که دو خانگاه از شهر بختر کوارتیرمونه اینا به هر شما کوارتیری که پیشکش کردن ما با شما مثلا ویدیو کردیم. یک بار با زنگ زدن معلومات الهیش از صاحبشون پروسه سراغش نمیگد پول در کار میگه صاحبش. ششم زمینی فروشی نازی حولگی نوبتی است دوستان. قرار دارد در شهر وحدت در دهه استقلال گفتگی است سر رودا. شهر وحدت دهه استقلال سر رودا میگه جوش جای خوبه. همگی 6 سوتیق زمین دارد که یک چند در خانه میگه فوندامنتش با پروژه‌اش کتی ریختگی است. آبشان میگه چوب کنده برآوردگی است. دو خانه پس اوسو میگه همه آدما زندگی دارن که در اینجا زمینی خالی زمینی هموار یک دو خانه اوسو میگه همه اوجه آدما زندگی دارن. داکومنتاش میگه 100% میگه صاحبشون خایم با اومده از پیش بینین. 6 سوتیق زمین با نرخ همگی 61,500 سومانی نقش صاحبشون خودشون موندیان. سری راه دا میگه لبی راهی اسفالت. این هم خیلی خانه، این خیلی گیدش محکم، این هم خیلی فوندامی دارد. کدامی که میخره میگه سراش پول در کره با یک موسم ارزان میکنه. نرخش چه خیلی گفتم 61,500 سومانی 6 سوتیق زمین با پروژه های فوندامنتش کتی. رقماشو میگه فون است مرامت زنگ زنه. هفتم کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان. کوارتیر فروشی نوبتی قرار دارد در شهر دوشنبه در ناحیه شامنصور در گردش کالخوزی روسیه گفتگی است صاحبش. خب دو خانگاه کوارتیر است که در 12 آشونه قرار دارد. 40 کوادراتی متر با آب سوی تامین است. حاجت خانه، آشخانه، بانیا دارد. خانه میگه با همه چیز چوراش میگه در همین نرخ سودا می شود. همین خیلی گفتن در همین کوارتیر چیزی که هست با همه چیز چوراش
дар ҳамин нарх савдо мешавад. Кондитсионер, термис, трали машина, хай намедонам бо шифонер ҳамин чора агар ки гуфта бошад, не ки бо чиз чораш гуфта соҳибош. Дастфирош намагад фурӯхта мешавад бо нархи 310 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. Нархи квартира чӣ хел гуфтам? 310 000 сомонӣ муомила ва савдош дар дуруни квартира. Дар комментария бисёр бародарон хоҳиш мекарданд ки аз территорияи колхози Россия квартира монем. Ина қа пешкашид мо баҳри шумо видео кардем. Гардиши колхози Россия гуфтаги аст, не ки нагуфтанд ки дом чанд ошуна, не ки дар 12-умаш қарор дорад. Лифтамаш кор мекунад, марҳамат дига маълумотша аз соҳибашо гирем. Дӯстони азиз, чӣ намуди хона квартира ки ба шумо лозим аст дар комментария нависед. Мо дар видео оянда ҷудо карда баҳри шумо видео карда пешкаш мекунем. ҳаштум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Каратогис ки гуфтаги аст, хонаҳои навхонаҳай мегӯяд, яъне ки ноҳияи Шоҳмансуда дохил мешавад. Дӯстони азиз, ҳамин хел навистиянд. шаҳри Душанбе, Каратогин, навхонаҳои Шоҳмансур обшим. ҳамагӣ 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кардагии тайёр, ки бо ремонтҳои замонавӣ, як коридор, дута коридори дароз, як ошхона бан як кухнӣ васл фурӯхта мешавад, мега бо нархи 300 000 сомонӣ ки бо арзонтар мешавад ва алишам мекина мега соҳибшон. Аз ҳама хубаш мега ягон 4 хонага ё ки 3 хонага, ҳамин хел вариантҳои хай бо пешниҳод кунед. Дӯстон азиз, агар чанд квартира мега чизаш бисёр бошад, ҳам ха хуба мега мода ҳамин хел канати алиш мекунем. Кадом агар ҳамин хонара сумкати мега нақша мега 300 таш мегаем, бо мисол арзонтара метиҳем. хонаи навсохта ремонтошам нав кардаги аст, буйна гирдаш ҳамин хел шабе рехтаги аст. Обшун ҳамаи шароитош муҳайё аст. 4 хонага, 3 хонага ҳам хел вариантҳо алиш дошта. ин рақамош аст, мегафон кор мекунам, марҳамат дига маълумотҳои пурра ва аниқша тариқи телефон гирен. Дӯстони азиз, дар имрӯза навбармон ҳамин хонаҳои фурӯшӣ буд. То видеои оянда, худо нигаҳбонтон.